26 Asrambari Vidansabha Kendrani Minister Animesh Debrumani Shaktar Mumbai Taklai Bisini Simingno Tring Bisi Kwtalno Palaina Bagai Changsawi Rijago Behela Bari Thung Nokhulao Tei Obo Simingya Minister Animesh Debruma Bo Wansugui Nakha Kereng Thayano Bisi Kwbangma Romboi Tring Bisi Kwtalno Palai Jagai Tongo Hingke Behela wo tamni Palai Jagya Tring Aboni Bagino Taklani Siming Kai Tring Angbo Palbak Sakhe Noraboino Palai Hinei Minister Animesh Debruma bini wansumung wansuhino tai bini udugbaino taklai ni siming Tring Bisi Kwtal palajang digi thangai tango Behela Bari Thung Nokhulao Behela Bari Tring palai thaniwo phaiye khorangni phayano bwrifang ben bodolni dusap kwrwngrok oro phai khorangni phayano Sanjita Debruma Sadhuna Riyang Sargosri Debruma Krishna Debruma Ananta Jamatia Odiraj Debruma Usmati Riyang Smriti Debruma Susmita Debruma Tai botongko norani bagai naithok mosamung obongkha naithok jorani bodol mosamung norani bagai tobui phaitongo Behela Bari phatiganani Thung Nokhulani Tring palai thaniwo phaitongo naithok mosamung tai rwchamung nai phaibaidi joto palbak sake phaiye Tring Bisi Kwtalno sasari tisadi joto kaming amsani haksalni tai joto takok bukhok song Phaibedi joto palbak sake jati Thar musunglayeno taklai Behela Bari hatiganani Thung Nokhulao poila Tring Bisi Kwtal palai thaniwo Tring Bisi Kwtalno changsawi rikha 26 Asrambari Vidansabha Kendrani Minister Borom Gonang Animesh Debrumani yaktui changsawi rijakha taklai ni siming Kwtal Tring Bisi Kwtal Behela Bari hatiganani Thung Nokhulao